I od sada, pozdrav, stigli su moji baze za umovnike i od sada imam jako dobru vijest. Ako vi želite naručiti ovakvu bazu, možete to napraviti preko mene. Ja vam naručim baze sa dostavom do vaše kuće. Šta za to treba? Prvo treba dužina umovnika, širina umovnika, debljina umovnika, dizajn umovnika, jako bitan, i debljina keramičarske pločice sa kojim vi planirate blagati umovnik. I nakon toga ja mogu vam reći koliko košta ta baza sa dostavom do vaše kuće. Šta u tu bazu ulaze? Šarafe 12 mm, 2 komada distancera za lažnu štaklu, standardni sifon i također jako bitno nosače za umovnik. On je napravljen od metala 5 mm, jako debele i montira u zid kao sa ovim šarafima, kao standardni, obični bilo koji umovnik. Čujemo se, vidimo se. Bog!